Umenyo bo floka ni butu kwa racho tukubodwa rekiri mbango yo aro siasa na minister wa mantu yigirwe na rwera ndene ya county ya Meru na ngwetikia ukwethera wikinjilwa ni report ya mantu yo ndena itambere kwa na batwi wetwira maoni ya kuna ire kuyuro menyo bobwethera bukianwa ni minister wa rwe na rwera county ne ya Meru yana tukudurwa ni tekirinteto ciewero taitatu Yarato kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Pangaratono chokera kanisa ya Methodist Bishop Barabe ingire ndeye bakiwa Kanyaru na kwenda kuremera tene. Mutaratara yo kwirithirira runguro World Bank floka utetheria bunene thirikari cha county. Mwago yo funua flavor ya Coca-Cola kwithira betu wa mushindi wa milioni 1 Meru. Twaguretire chunchike bile kirono ro mwanya kuma miraene wita makuyone. Kuneto madivyo ni Purity Richard. Tuko inkai nyuma yo bisinene cha kanisa ya Methodist kwithukiro ne Kristo bakanise una bishop munene aisiande kwithira kebelwetine na kanya kawe kwithira kinekandirwa kiri Stephen Kanyaru kuwatila nende kuche ningine chiambirite kuoneka Bishop Mobara bengire ndeye bakiwa nende Bishop Kanyaru netite na mbere kuriya ndene obisi unkuluki ya mweri omuntu borane kiutatena watho bokanisa abatilite nende baruwa kombeka Kanyaru ne kwenda kuremera itine bakiwa mwaka thayo timu chemanio kana mibango ra budwa yo kuthura Bishop ngyo mwero wa kanisa. Meri iri tunyume obisi nene ya kanitha ya Methodist kwithukirwa ni Kristo bakanisa eno na Bishop munene wa kanitha eno Isaiah Ndeye kwebu obisi ni na kanya kae kunengirwa Bishop Stephen Kanyaru leo ntoge ankusania ngenene ni ambirite kuonekana kiri utongere bwa kanisa eno no ndo wado dorando wambi pamo taratara torando beda bena kametesi mwanya Bishop bamwe bakanitha eno balaba ebilie deo bisini liba kelekagire migwe Bishop Mogwateri Stephen Kanyaru nonto bae wetukagita kamweri omwe uleba munenkerete kubanga nionenkaniri bwa bisino kire Bishop yongyo munene. I'm now the presiding bishop of the Methodist Church in Kenya. Kulingana na Kanyoni mto, Bishop bangine baambirite kwelithia wagagu bwao, gitumi Kanyaru ambirite kutungata Bishop munene na kwelithio kiri bwao ateomba kuregirwa bisini na mpaka mndi kutemo chairman othithietwe kubanga ni kithurano kia Bishop ngio mujero kiri bama ba Bishop balabele kithiti metho mao kiri gitiri kia Bishop munene wa kanitheni ya Methodist ni Reverend Dr. John Maromba uleno mwandiki munene wa conference kwa thaino, Reverend Gitonga mpara kuma synod ya Tharaka, Reverend Dr. Catherine Mutua ulale Bishop munene wa synod ya Kaga, Reverend Dr. Nicholas Mutweri uleno Bishop munene wa synod ya Kaga kwa thaino na Reverend Naftali Gitonga uleno Bishop munene wa synod ya Nairobi. Bishop Stephen Kanyaru mpaka thaino ni athithitwe garuku kirwiti na mbere bwa kanisa eno. Kanyaru agitongagira kurungi kwa ngugi kwa board nene ya Methodist Resort and Conference Center nkirukia saketi 11 Nairobi na saketi nyintere mwanya ile muna kaunti ya Mombasa kwa mwelekera saketi ya Thika na ile ya Komarok ni ile kiti kuandika barua na kweba na synod ya Nairobi amuna obisi ya Bishop munene. Saketi ino kere de gitene nkana kigina noge ko ki obisi nene ya kanitha eno mpaka nkuseno ja kanitha eno jethiro gekinya muthia kuma muje muneno Nairobi Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Mutaratara yo kwedithia rwera ukilukira World Bank na rieto floka ni withirite witethia bonene ukulukira thirikari cia county. Floka ni thirekiana mathaga ya witethia kiria kari na kiume ki Governor Meru amatumantu thingana rethira kiruri weya nibo mathaga ya nturane ndebo kujiritie maoni mwanya ndene ya county Meru. Floka nimbi na intubie floka bithera bikianwa na njira ko Phineas Imana na utariria nkuluki iruda floka.
Dwaria Regen gavana wa kaunti ya Meru Mutumantu Edingia kweyana into mwanya mwanya birio mburi matangi na kinyagez nionto gwethira itenende bukiaga kwa tunywene tobangi na bangi bakioneka kumenerio ntobo ende kuringana na mutaalamu wa mantu ya giotungeria na siasa Oscar Mutugi ni ate mubango ya floka yote Meru ake ende ikarika ndeni ya kaunti chionde mirongo na mwanja ndeni andikuru ya Kenya floka kana in full financing locally led climate action na program hizi te Meru ake ikuthithwa erithithwa in all 47 counties cia nthiguru hizi yetu ya Kenya a part ya efforts ira tikuthithika cia kurwa na climate change. Oscar na kwithira gita na mbere na kuechalikira kikoneka ni kumaniana nto baingi bate kwithira nindi bakiele awa uko ni murandi yu arawete mbeche ikinyati cha county ende kachieni kumake World Bank gituma kira kiomba kwithirwa kirio probably kwithirwa bate kuelewa kinya funding hizi are kuma ni onto floka funded ni World Bank is one of the programs ira chitharochi funded World Bank itwari na program ingi za ira chia KUSP Kenya Urban Support Program na program hizi zara maingi ira tuitana gichunku conditional grants na witana mbere na kuambe cheike yande ni account icheda iribangiri na raikedra igeta na tingo ya dirikari account kuwa na rambe cheike dra chitumiraika conditional grant mbecha thaire chiethairwo chiena masharti zaria program ika implemented nazo mbecha ira chieza it is not upon county could decide ora mbecha ira chikatumirwa program ire kiza ni thairwo na sheria chiora mbecha ibati gutumirwa ikio tumigwetho conditional grant na witana mbere na kuwa weyani ibo intobi teuge kana rendekeria kuma kithirikari ende ni kundi mwanya mwanya kuma matura biedera bikiwa kiraba kwenda kwithira bakeya wa program ira kana intobira birara kenine as it is in the other 47 counties in the other 46 counties ibira biumanite na feedback ira raia kana beneficiary groups biria baezanite nionto lazima gikundi at the ward level kithiro kiandikite proposal na kiuga gintu kina ikio tukwenda kureterwa as part of this program na ongelete na kuwa baraba kuelewa untu uboya ni baraba ethirite bakiandika mendikithia kana proposals na kuromba ukinyirwa intobi so gituma kiria kikwithirwa kirio sana kitikwithirwa kinya beneficiaries muno ni untu beneficiaries iba kumenya imbi betitie na probably kio barisivete gituma gikethirwa zara maingi kiriumania na maybe kwithirwa kwina deficit ya information mtu akarega kumenya niki gintu gikwa implemented uragi kwa implemented. Phineas Imana Ndeto Cheweru. MC wa mawa Duncan Kangwana anaumurite mubunge wa Embe South John Paul Mudigi ni kiria kuwa mbesira cia changirwe kiri mutaratara yua empowerment ni munini wa rais Nzere Chemo mwankatha hii itakinyila kari Kangwana uite bothorandi nkulukia milioni 52 na kari kiria kiwa bakinyila ni shiringi manana na kia kiuria munini wa rais kwithira ayukumira manto ya kwa rimanto mengi nkondo kura atire bese kuruba ninkire oro banankira thine thira mantu ni jagwatene na gwankani mwanki gicune kyo bunge kia Igembe South ni aria na ndirwa line rwa imwe kwa imwe na MC wa mawa Duncan Kangwana amurikite mubunge Njompo Murigi ni kiria kuwa kinyanyume ya mbesa guchangirwa akali na ikundi mambure ne jathithikite na gutongirwo ni munini wa rais Kithure Kindiki kinne kya mawa mubunge unaregete kugaira akali mbesa iu iri gutaro kwithwa ciari nkuruki ya milioni 50 na ijiri twari na empowerment program wokeria women groups and youth groups ira yathirite support ntukweu ni ambunge baba ingi muno kuma National Assembly na maseneta na nyantu mwe president yareo na ira yatongoretwe Mheshimiwa John Paul na deputy president Bwana Kindiki na mbesa cia sango nyingi muno na kiandike stadium security nonto antu betetwe kuma all corners of Igembe South ikundi biekuru na bia antu babethi
na twasanga mbesa over almost 52 million na ratusanga mbesa itu ari na expectation inene ikundi ora bieti kuma misiyo no ntutu na ikundi bira bieti kithai mawe biari na almost ikundi over 80 na certificate sibe ita abakandikithia onimbira ndeterete ni ikundi obira renge betro mbesa sio kana baenderwa mbesa sio mashinani no ntobisi mwesimwa yina personnel obakwana yina ntu almost 15 barabandiki mwesimwa John Paul lakini bira tukubwa thai turibwa antu betumro manana kithanditura antu beli batumiri manana weta kalemantiri nyotho ndiribwa atumiri mawara fruit market ni omwagi mbitu atumiri antura mbitu batumiri ni antu kenda manana ya nana antu kenda iuni 7200 na olele thai mbesira antu bakwenda mbesiri kwendekana tukura babele sabela wa mbesiti cia kuria tisio sukanjwere ise ku invest manana nare ya invest mbesiana yatale gundike nanto manele mwekoro mwatumiri manana bagwa bete bayane o muntu yoke thiringi ithano invest imbi inyakora mbere ciare na tiusion kaki John Paul likana draw alonsa ki MTC iweti gundi renge bareta certificate cio renge barethia mawa bena suka bakina mbasi bena mabaitia lakini ora bokinya obahaniri overi na bona tumite mukana kiri mubunge Njompo murigi na kumwira akari ikunenkera akari mbesi ucio cia sangirwe mbere ya ntuko mugwanja ithira aibange kurio tonto bakathithia maandamano ya kumuonia buria mutang'ang'a onere ngari ni ya mwanki ora bwetere antu na ikundi mwesimwa John Paul no bisieku ibun kwanda renge bobeta ora obetere ikundi ora kibiana na certificate no tutukumianiana omuntu atakana baganenkiro ekundi na mpesa sio no tutokana milioni 52 by 5 once that is 10 million for everyone na to kwantu ko mwanja oya kuthota abanenkira turi ya waku musi no tukejira tukira nkiwo nonto pio ku andingire amperere thende bwina mpesa na bwina tiangas na bwina nyamesinka utibu butethia ni umo bwina mpesa nonto the bwina milioni 52 cia ekuru bwina cia CDF mpesa bwina cito tukuria lakini tutekira tuita siaki akieto Dennis Mugendi Weru TV mushine o Maua County ya Meru Mwogo yo funua flavor shinda mitaru ngurwa kambuni ya Coca-Cola rwarinde bakinyete kaunti ya Meru mutindwa kendo tuwa mushindi wa milioni 1 ura umite ntere chianko bwa kyaria ndete kigitari nethirite akionania keno kyawe na kuwa ari na mitaratara kathumbira kwenda kubwithia na mbesa ine kinyewo mumero wethira ukinyo sonda no tuma kondi kiri 40111 kenda wethira wituika mushindi na uu ni the new millionaire in town amukiro na nkemi na nkiru ntuku ya narua mushine jo mutindwa Derek Miritura ni daktari kumwa nkubu niwe mushindi o mweru burua mashindano jafunua flavor pata mita ja soda ya Fanta kuma wa Coca-Cola. Bwana Derek wamenyere ateguru ya funua flavor pata mita. Okay, uni impendete kunywa gasonda monoma sana na impendete kunywa Coca-Cola. So Nedando onere my friends baki cheda muchedo yunu ndathomire through a friend indombere kwambiria gucheda muchedo juju na ndetanda kunde chukia nkunikia kwa ndathoma code ndambiria gutuma ki 40 na iro ndambiria gutonya ki drone ya muchedo juju no kumenya kenyeri Mr. Martin ura gukari kwina scammers babaingi muno. Actually mbije ndira kungukira ki scammers baingi lakini ndio ringero ndajukiria that must be a scammer. Lakini ndoria ati andikirio boya kama na kweli twaria no nyanda muria biuria byakwa ambira kweli ndatikia kweli no kuma kwa Coca-Cola nirende tikiria kweli ama millionaire. So Derek thai ni millionaire. Derek arinantumiriji kiribara bategeretie munyaka kirifunua flavor pata mita na Fanta. Mutegeri weru barabonda bategerete muchedo jwa umanti expect uni ndaivende na lucky in my life jeje kaire kabisa ikyo nkubera ibete nambere gucheda muchedo jojo ijwa uma ibete nambere na ndi utumba kumenya lucky ekwe kangukira ariku. Very good. So maybe
Kamubango, anything okobanga kubwithia na this 1 million? Kwa tumubango turi otu twingi Mr. Martin, lakini nande kankare mbindu gani nande tumibango ratukari. Of course kuna project chiakwa chiorinde ongoing ndingenda kumithiria iri my first of kintu kia mbere ndina kinya biashara actually in my agenda still kwa mibango na and then giving back to the community which is Funua Flavor pata mita ni mchetho jo guchindira chiringi milioni 1 ya wabingi kathetindo kuma gwa Fanta ira iri mwaburini jo Coca-Cola. Kenda guchinda gura sonda ya Fanta ya Flavor yonthe kana sonda ingi cha Coca-Cola cha chuba ya glass ira iri na nduru ya rangi ya yellow. Ni Jaura Rose Nkatha urane murungamiri wa wendia Coca-Cola Rwangine Romero agutariria. Museda Jojo said Sunday 300 ml. Sunday were of flavors chionde kuma Coke, Fanta, Sprite, Crest na Stony. Na Sunday museda jo wejo ambembere ogole sonda ndukene. Olekia kugora sonda ndukene. Sunday chionde chena nkuneki ya yellow. Then son kuneki eu kwena konde ya urungu 40,111. Na otoma konde eu otekio mtu agochanjwa gotoma kondi eu ni utheri kwa utwinde tunywe isondeje twetoma kondi eu na sawandi nyinge kwena 50 MBs kwena 100 MBs na 1 GB kirembesha kwena 1000 kwena 10000 kwena 50000 kwena 100,000 na 1 million ya weekly kwa nkori ya mero tugure isondeje tunywe isonda na mantojeto jakabwa Derek Miritini milioni obana kire Funua Flavor pata mita na Fanta wabatano no kwithire nigwe Morgan Muti Weru TV Meru Athoneka nyakambere gakunoga twicokera ni gicanga cha kia DCP Tharaka Nithi. Kamunene. Nende kamunene. Yes, ndio wenyewe ndio ndio bana. Karibu kiti. Wataka nini? Yes sir. Ukumenyiria ate go wetirwa ngale ona ndeze. Mbie mwende. Maro maya kwa choke onde. Chivo. Atoto. Ndio buru mwintima ya Lea Premium na chapati china muruiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Je, wajua unaweza omoka kupitia Times UDT Sacco? Jaribu leo. Nunua shares ili uweze kuingia kwenye orodha ya washindi. Kununua share moja ni shilingi 100 na unatakiwa kununua angalau share 10 kwenda mbele. Mshindi wa the grand prize atakuwa na nafasi ya kuomoka na gari aina ya Probox. Pia kuna zawadi za kila wiki ambazo ni gift hampers, airtime, boda boda, dairy cows, fridge, solar panels, TV 43 inch na laptops. Omoka na Times U Sacco. You buy shares,
you win big. Kwa ujumbe zaidi tutembelee katika ofisi zetu Nkobo ama utume ujumbe wa email kupitia info@timesusacco.co.ke ama piga simu kwa 0703770457 ama utembelee matawi yetu ambayo yako Nkobo, Mitunguu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kadhwana. Omoka na Times UDT Sacco, your timely financial. Times UDT Sacco, your timely financial. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nje na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra Nunua flavor pata mita. Nunua 300 ml Coke, Fanta, Sprite, Crest, Stony au Novida. Cheki pekelea yellow utume code kwa 40111. Shinda bundles, instant cash ama uwe the next millionaire. This promotion is a game of chance. Terms and conditions apply. Please play responsibly. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Let's go! Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kisangasani kiumire ntere cia kaunti ya Tharaka Nithi nyuma ya mucemano yomo wa kiama ba DCP nende kuthire ukiarana muthiene muntu mwakirikana kumbuka na mathaga ya Leon Kobia na t-shirts muthwaniro nyumene urogwirikana ni mucore wa kuo mubunge omwe ntereu nethiria ikirwa mpine na ramwerekerie wa kiama kiu ruterero wethirite akira kariba kaunti ya Tharaka Nithi bakaringira rais William Ruto kura na ntuba kuibirwa kithure kindiki kiao. Martin Mwambi na ripoti. Mucemanio wa kiama kia DCP kaunti ya Tharaka Nithi urokuruthiritwe kieni gia kanitha ya EAPC tauni ya Chuka ukuthiite bwega urikirie na mpagaga na nkinya magegania muthako moro kujite mucemanio ni akuia Nkobia na t-shirt cia kiama giki na kugia na cio apigwe bei karatasi ya yale ngrau ate mpate at least kofia moja moja ni wape wote mtepato hapana acha tepato wote pato agentumate tepato wote hapana akwingainganwa na gwikua nkono muthako ariuga njeci yake ni ekumutumite kubaretera Nkobia na kuja ethira Nkobia ire bantu auga ikwendua na kwoguo atikuri na bungi utwase musemanio ni twethera ntu ni makunengerwa Nkobia twanengerwa Nkobia
na kinga kipenga musema ni ore warikia kuthira tora muntu kabatire kure brankobi enu shilingi 500 na nkobi ni nkona yandikitwe baba DCP mbere ya kwaragana rwaria na ndiki bande tokia magikibariugite ndeni akaunti ya Tharaka Nithi gutire muntu ukegwira ndagitari William Ruto kiao ati nonto bakithure kindiki tuyoto tena mbara kendeke ni mwana wao ende kendeke tuyoto te dula uluto wero no kwenda okatokodura le kende teto yarso tete ni mbara konya marua anatabu o to tikanya marua ne gachagwa no nto bwagweo anatabu ogune buto kwenda kuga na kendeke totokodwire tuyoto ko pamoja na wewe ende nkwira tere mutoka tuyeko tena matunda bainyeretie ndagitari Ruto na thirikari bake kabathukirie muturire wa Kenya guchuomia na kwogu muturire wa Kenya no athukire no tikumirika mugambo no mwe one time na tukauga DCP niyo ina cloud na kwa tutakwenda kuwa kule muntu kwenda kuwa ukutharaka nithi tuti na DCP majority likumari na nduma monde mali baba maumete konto tofauti mala Tharaka kukochuke kama ng'ombe tukiugaga na sauti imwe ni one time muthia bariuga kiama kia UNDA kiraithaniria na antu barabari na kainya bakuromba agite gutumira kiama kia DCP kiri ichigo mbunge bira bikuthurana na kubagura untu bura bakuga no abakathi na mbere gukindakindana na batiombika kagita gaka kumarerea athikire thirikari ya to family thirikari UNDA ndo ndari kuna nya mono kuma ko thirikari ya UNDA the first thing in the following week ikwambira kugura antu ikenda ona inya bunge na ikenda bunge ona inya agora bunge baba bakurukia misande mithuku ya SHA ya housing misande kuinyiria antu beto ba Kenya kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi kuthia tura mwankiura yaraumire Tharaka University na kwithia obisiso skuru na ndi munini wa chancellor nethirite aitariria ati mwanki utrethire ukurire muntu nore kuna mitaratara ya skuru ikethira itana mbere uite kinyama mbura yo kungira ritobo beru ikethira itana mbere na mitaratara ingi ya skuru. Paul Kabithi na ripoti Nkiga kai karakara kujiro shukruni ya Tharaka University tukuba gukira muthenya gwemde jana usiku tulikuwa na tukio ambalo moto kidogo ilianza katika nyumba yetu moja. Rakiaria Vice Chancellor wa chukuru no Professor Peter Kinyomuriongi ni ati gutire mtu aragura ruiga nkigaka. Ambia wazazi, wanafunzi na washikandao wengine tuliweza kudhibiti hiyo moto na hakuna mwanafunzi, staff ama wafanyikazi hata mmoja aliweza kuumia. So tunashukuru Mungu. Kenda boikomi Muriongi ugite mitaratara na mibango ya cukuru yendere watagwithire. Endelea kama kawaida. Walimu wako kwa madarasa wanaendelea kufunza, wengine wako kwa mahabara wanaendelea kufanya the normal practicals. Siku kama kawaida tuko na international conference ambapo tuko na wageni kutoka Amerika, tuko na wageni kutoka Philippines na tuko na wageni kutoka South Africa na wote wanaendelea na presentations zao. Freshers Night kesho hapa chuo chetu kikuu cha Tharaka in the Graduation Square na itaendelea kama kawaida. Pia tuko na graduation yetu on 26 November na itaendelea kama ilivyopangwa. Kwa hivyo ikarikari ariombete ukujirwe DCC wa Tharaka South bwana Stephen Mavina rano akiari ugite usonkoni no abwendere ne kingo bomba kumenye komoko ngoka mwanki uyu. Ningependa kuhakikishia umma kwamba wachunguzi wako hapa wanafanya kazi yao. Tuko na maafisa kutoka shirika la Kenya Power, tuko na wengine wa kutoka crime scenes investigators wanafanya uchunguzi ili tuweze kujua chanzo cha moto ambao ulitokea jana. Kwa hivyo nahakikishia umma ya kwamba maafisa wako hapa na watafanya kazi jinsi ambavyo inafaa kufanywa. Ripotera Weru TV kumantere cha Tharaka chukuruni ya Tharaka University Bito Paul Gwakabithe.
nyuma ya kimera kurumirwa ni mathina nkaboko kaita bamwe bakarintere cia kanjo Embe Central ni bethira bakiito wambi no tianiria urimi bonda kwethira bayukuma kirurimi bwa makuyu kirane ndi kithirite kiritu cia nkoro kinyakulukini ati kinyorimi bobo makuyu nende ni boete mpanga nyuma yabo kwethira bayacia thoko ya kwende makuyu yana kwambire nende kwethira bayare na kwenda ndi ya bongwa kobongwa Mario ni Karui arena chuchike bile kironoro mwanya kuma miraene wita makuyone. Thina inene ya arimi baba makuyu kuma kanjo ni kuurirwa makuyu na mauri ya nthi untu bubatonya asara inene na baba yetu bakura thaiba tutura bobo yorethia bakiura kenjina mbesa maana yana orithiria siringi maana yana nyamemburi yongwa ina maana yana lakini samaki kauro maana yana na samaki netetha cia mtu saiti nyamemburi tilapia tukubunya 200 tilapia ebatere kwitho iguri na mbesa cia nthi kapate kugura 400 nontu itu takora samaki na motoni jange itona samaki yaka wekiri thanine kena accompaniment ya kaugali kaninto kura 600 meaning samaki we yongwa murimi abate kwende na 400 kenda na gintu lakini untu wako to tutena wa kwendia na tutena njirenge murimi ategia kwawe noga kende na bei ya thiro wa nontu atena wako gitate atena wa kwendia makuyu kwithukwerie ni nyumo ni thina ingira arimi baba ukulukira kiambere kira kire ya samaki cieri nyene ita nyamu ita wanchana kana nkuru nchana igatonya pondine ku temenyaga na yeku nonto nchana nonga wone ingarangite kiratasi kana laina ukona tumakutho iromenya kwina nyomo nthi na nchana ke ya ukara pondine 1 week erejaga everything wekira bia gora pondu no gote samaki witia gora samaki iroka mea samaki cia kwa ciena ciena kasoro gankuru gakeya gatonya kuuga kakira ka winyote menya kana geku nonto gakira kapisa kakara nyomo ikathira iwi nyamu ici ya nanthi kwe nyamu ingi cie ya neuro kwina kinyoni kimwe nteme ora gitawa kia white kinyoni kiu kiri ya samaki utuku na ukameagie kumama mutene yonto yoke ngoro mbere otama mathaa kenda cio tuku ugakigwa kiu kire ya otuku kiu challenge ingi alafu kwina kingfisher nio siku kingfisher maita 3 kwina karake marangi ya maingi kwina kangi karangi moke muromo yu muraya na kwi kingi kirio kina mwiri yuko nenea iwite bete gi samaki kurera makuyu kuri ngarama ni kwitacia tubesa twa kura irio na nontu arimi baba tina kainya kau bakaura twirio tukai na basiumia kungania na irio bia miunda untu bakua makuyu ya tiri ya nyira irio nabio bitioneka na bibinge bira tugitabura imunde na tuketha irio bia twaketha tuketa tukathirio bira twacoka tukaura konia kamo nontu bwa ngarama ya buraba kwendi irio bia samaki ukaura konia kamo ka ngiri inya na maana 5 kana ngiri inya na maana 2 ukeyo kamixa ukendelea kuya samaki ciaku irio lakini yamo na bo irio biutika bicirera abo boya bora ibateri kurero ni irio bira biacio tukira kina thina muno ni uria ngakuria thamaki yu ni undu gutiri na irio twina cio unitani riria ngwe thamaki njaragiria irio mugunda ethirwo ni maria ngatinangia ria riu ngacigerera kuo na ikarea riu guti irio iria twari na cio iria twaetwo irio ni ciathirire bia kuria bia samaki bitiurika nonto gakunia ga 25 kgs no kaurire kuma 4200 gwita ngiri inya na maana 5 no teona meru ndene meru kaunti teona no tumanire o mwea nara kwa waiguru ino tutumana uria kwenda igekirwa ki ngari citu ciamenya stiru kauma ugeta kugira maua kuu gakunia kau gakiuga ukinya gaketha kena cost ya ngiri 6 na gakunia kau gethwa pondi ya kwina samaki ngiri 2 mihiningi ugwe gakunia kau gatithiria ntuku 15 kwa mweri no kwa tukunia twiri kenda samaki ciaku ikura bwega kingi kira kithangika cia arimi baa ni kuona mbewe mbea rira bakura makuyu ya kurithia araba gweterera bakura makuyu batenda irua mbewe ira original na utubu batura kurera makuyu ya tiukura antu baingi baraba kwendia fingerings baba ingi ntumire kio kiu ni makosa ni akora mtu ri arita akathitha gacari kidogo agacoka akarithia samaki cio pondi 3
cia tilapia waonda samaki ageta kure ki pondi yewe agatacia twana turia agatungrade atwika bwega wetoka gura wetana samaki ciaku kurera ikareha ukura wa murungu utethia kwendea turabwithitie bwega gurukira sheria uria kuwa igakura Muthiayo wa icunci kia biele kuma Miraene wita Makuyuni nini mwandiki na mukuthurani ruono ruu Marion Karugi wa Naftali. Akari Kadumba barabe na mawathe kaunti ya Tharaka Nithi ni magunĩkĩte na mathaga mwanya ya kubatethia kuma kĩrĩ nkatha ya gavana wa kaunti Margaret Muthomi akĩaria Margaret augĩte atira akari bonthe nĩ makwĩthĩra bakĩgunĩka na mathaga yake enda kubaũkĩria ũtũrone. Martin Mwambi na Tionkoloki. Gĩkeno ikĩrĩ anto bara batũraga na mawathe ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi mwekuru wa ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi njũkĩtwe Margaret Muthomi anenkanĩrĩte into bya gũtetheria anto baba kuona na nkinya kũthi. Hii ni ya kutupeleka sisi sote mbele, tufike tuwe tumeinuliwa sote kiuchumi na pia even in the community mtu awe anajisikia yuko hajawachiliwa nyuma. Akiaria tauni ya Chuka akagita kunenkanĩra into bi Muthoni ariuga wa muntu wothe uri no baturu wa gintu gikiagatetheka nonto bagwatanĩte na ikundi mwanya mwanya gũtigĩra anto ba kaunti ya Tharaka Nithi bagũtetheka. Tuko na furaha vile tunapata washirika wengine wapya, na pia sisi tunajikaza hapo kuendelea hata kutafuta washirika wengine ili tuinue maisha ya kila mtu. Naamini wale watapata hizo vifaa watazitumiza kuendeleza maisha yao. Kama mtu hakuwa anaenda kanisa, sasa aende kanisa. Kama mtu hakuwa anaenda kufanya hata kazi za biashara, saa hizi unaweza fanya biashara na hiyo tricycle uko nayo. Unaweza chuna mboga zako ama ununue soda na uende sokoni na uweze kuuza. Muthoni ainyĩrĩtie bara bakwegwa into bibiko bitumĩra bwega na kenda kũgarũra na nkinya gũkĩria maũtũro mao. Kwa hivyo tafadhali, hiyo ndio kitu yangu ya mwisho ni kusema tumieni hizo vitu kuinua maisha yenu. Na mimi nikiona hivyo that kila mtu anajiweza, anaweza kujitegemea, hiyo ndio raha yangu. Na siwezi toka hapa bila kushukuru Mungu ule ametuwezesha sisi zote. Our partners wetu wametoka all the way from Nairobi, wamefika hapa, si Mungu ametuwezesha. Kĩripotera ndeto cia werũ kuma gĩcigo mbunge gĩa Chuka Gamba Ng'ombe mbĩtagwa Martin Mugambi. MCA wa Kithi Mwenda Ithilĩn aliunganĩtie na mainjinia kilimo cha barabara iria ibwĩthĩtwo nĩ ikwenda wĩkĩrwo maramu na raguo bwĩthĩtio ũkenda ũtira kandarasi batucamũkia ngũira bakũruta nĩ thirikari ya barabara ine ndĩkĩthĩre ĩkĩrwo maramu kaita katikũra ya mbere kwambĩrĩria kura kenda kari batikangaike kumania na ntaka na kathĩte ũruti ngũĩ wa kaunti kukulukira gwatanĩro atĩ kangavana Mutuma Ntwethingia na MCA ba kaunti ya Meru. MCA wa Kithi Mwenda Ithilĩn muthenya wa mũthĩ na thiũrũkĩte barabarani mwanya mwanya wondi yake bari na mainjinia kuma kĩrĩ kaunti kenda kuona gwa kwĩgua barabara iri kũrĩmwo nĩ kũrĩmwo na njĩra yagĩrĩte na iri kwenda mwaramu iri kaumba kwĩgua igĩkĩrwo akiuga iri kwenda mwaramu igĩkĩrwo mbere kinya mbura yura kenda kariba wake batikathĩne kagita karoka ura nontu bwantaga na ruare ndetha ndĩ na engineers tukuthilunga wondi-inĩ kuna barabara iria nkwenda chikirwo moramu na barabara iria nkwenda irũrwo na ntuku ya ruare tukuthilunga nkubonia barabara cionthe iria nkwenda kinya barabara yetu kinyite ndamiaramirie barabara miaramirie 6 kilometers na thaine ndi nkwenda ikirwo moramu kenda ethire sawa sawa na nkenda kuwa gavana Mutuma ĩgũkia ofisi kwina mantu amaingi muno yarandithĩtie kwina livestock market ya Ngũndũne thaa iketite kũyũra
ya 13 million. Kwena thinya dispensary turakira stima. Kwena muchune dispensary turakira stima. Kwena kitheo dispensary itwaretere equipment cha lab na thaya ntuba kuthirwa ithimi. Kwena kithima ndalobere from the national government kibai kenji kibai thaya ntuba kibai bakunyarwe kuringana na watu kwithiritie barabara na itukuona ndi tukafaindika na serious board no itwakirwa thirikari na itikira kionthe akenda twifiriu mwa na batu turenda muntu ina maendeleo ya thai kwa urengo thane ikara umwe na lami no twitwigirwa maramu ne bwithio mitaro ya uturakia rui Mwenda akagitani waku na thucheitie kanyaku gucokeria mwandiki munene kiri kiama kia Mbasi no Mugambi Manyara urantu ujerwa rwethiritwa kiuga Mwenda Otiengo gerutirite akariba gwandi ya kithi akimuria na riunga wondi-ini ona tia kwaragia untu atakumenyina kwari Mugambi Manyara ntikumenya ako ino kuo wetha ako nkirete negese na inyo no ntuwe Mugambi weri okuanga itorania ngoira turite ndena Mugambi ngoira ume na uria nyankaura no uria ngai no uria Nairobi uma Nairobi uyo thulunga kithione barabara buraire mia kithi uyo thulunga kithuri akariba kithi manto barabara turi ato mtoto ile tuthatu twarake kimindia tugua Mwenda Otiengo aritite imbiche ngwira ndero ne antu ba kithi Mugambi Manyara na ne onkurita thai na ntiere mia kelenke merita kuma antu ba Meru Mugambi bampe kanya mbasavu desini to Meru na Meru bairendo support itika seneta Mugambi tutamani awe so gako tutisho turonto nokuri wendo okura orathana eno nto oni oruande kijana awonto nokuri na watha oni onto de kijana indathuriro MCA intongorete na inkwagisha nto bakitheba sawa sawa awari mwanka thai no tongoria tone twira no tongorete tone na tukuthime tone na tongorerie kwapua kana kwathuka Ante gwika wira watu iro kareti umite nwe kiripotera ntho cia weru kuma gwandi ya kithi tigania West Mbita wa John Ndhiga Uno tukinya muthia wa nteto cia weru ngucokeria nkatho na tupo kuthowatanirite na uni na nkatho cia mwanya kiri bara bonde bakinyaniritie nteto cio tukuborwari abana mubango yuaro siasa mona to mathithi ukaripirite Richard nani Mutembei Edward. Good night and God bless.